Biyag ti tao. Aw, at tutin na tingin sa ganak-anak ko. Impaglasan nyo nagatgatangin ni Jay Syudad. Agyaman kami, tatang. Pasensya kayo na. Dahil lang ti may pabalon ko kada kayaw. Diyak pa'y mga minaala titangdan ko anak iraap. Ayos lang ang tatang. Sana bali. At dapay mo't nabati ang kwartami kini ading ko. Kano at dabakanting oras ni, mapan kami maki-extra iji resort. Mapan kami mapan kami maki-extra nga aginaw iji restaurant. Alagan anos kayo anak ko. Agagit kayo kang runadi ti amin ika-idyo ti agadal. Pagyamanak unay kaputa amuyo at tulungan ti bagbagiyaw. Wan tatang, kabaulan mi muttentag sa politi kwarta. Saan matinanas ka nga ipabaklay mi amin kada kayo ti gastusan mi? Ay nagyaman ako na anak, takasta ti panagpampanunot yaw nga anak ko. Nay, papanan niyo, Carol, Joy. Agpasyudad kami, Auntie Tonya. At ang aming klase may intun bigat. Kasta, aywan gayam. Agawid kayo kadiinton umay alawas. Ha? Apay, Auntie? Birthday ti anak ko, ni Mirna. Ah, kasta ka di? Ay, pasensya kayon, Auntie. Ngamsaan kami ang makaawid. Ay, awan nga minagugas iti pinggan. Kan agis-is iti kaldero no saan kayo ang makaawid. Ha? Ikagumaan yun to kumati agawid. Tada kayo lang tinamnamaak nga agugas iti pinggan. Amoy umat asaan na nairhuam dagiti anak ko iti kakasta trabaho. Naibag kada kayo tanairwam kayo iti kasta trabaho. Tadita mo lang amin ti kay batugan nyo. Ha? Una yun ti kastya pa nagsasaon ni Auntie Tonya, manang. Di mon panunutan day jay ading ko. Nukas di kababati pa nagkita na kada tayo. Awan maaramidan tayo. Tinapatag, awan dakis nga aramidan tayo. Sa bagay matkit di manang. Kan maysa, nadalos mo ti pagtataudan ti kankanan kan us-usaran tayo. Numan pa'y kastoy amakitang tangdan talaang, kas dishwasher iti panganan. Nagsakit lang nga panunutan. Amis mo pa'y akabsat ni tatang kat kas jeti trato na kada tayo. Kas naa talaga ading ko. Tay ko na dangarod. Mismo akabagyam ti mangibabakan ka. Iso nga agadal takit di animbag. Saan aday ta ti pagsakitan tinakem ta. Addan tual daw nga agbaliw ti panagkita da kada tayo. Basta napakumbabatay latta. Ala, umay kayon. Dagiti saan pa yanangan. Umay kay latta mga la iti makan dito'y lamisan. Ado ti makan. Oo, manungan ton. Mangan ka mo na. Sige, agyamanak. Awan gayam. Pangayawan dagiti anak mo para ugas iti pinggan, si Kanton ti aginaw kalpasan ti panangan na niya. Awan ngamin ti makasango. Makumikom mat dagiti anak ko kadagiti bisita da. Iso si kalatan ti agugas. Nala, di ka madanagan, kakanton. Tumulong ak nga agugas inton madamdama. Narigat mo't mo si kalaang ti aginaw. Sapay lalaki ka. Ay, nairwan ni Manong Anton. Iso di mo pakadanagan manang huling. Ala, inawa mo dagiti pinggan ading ko. Siya kun ti agugas ka dagiti kaldero. Tapno mabiit ta amalpas. Kit makaawid tamatan. O sige manang, siyak dito yan. Bilibak mo't kada kayo ngagkapsat Joy. Carol. Ha? Bilibak iti paragtintinulong yung ngagkapsat. Agyaman kami unay, boss. Awan mo ti sabaling agtinulong no saan ada kami. Sa bagay matkat diya, kasta talaga. Sakripisyo lang tapno makaadal kayo. Amoyo, kastak matidi.
Inananusak ti nagtrabaho kabayatan ti panagadal ko. Amin narigat ket napadasak. Ngamita, nakitak mo ti bunga dagiti rigrigat ko. Amuyo, panagkita kada kayo ngagkabsat, napintas to ti masakbayan nyo. Agyaman kami unay, boss. Sapay la ko mga rod takasta. Di nakawagan iti boss. Manong kunayo latang kanya, kading ko. Gaputa saan na dishwasher ti pangibilbilang kada kayo. No di kat, kakabsat ko. Ay na, agyaman kami at talaga, Manong. Nakasingsingpot ka kada kami. Sabado ita, iso nga'y mayak Manong Anton. Kunak no nagawid da Joy kan Carol. Ha? Ay sanda nagawid ngamin adda ka no exam ni Joy ita. Kasta ka di? Apay kaday? Anya ko mati paramid mau. Nasamak ngaminan ijay likod ti balay mi. Tangdadak kumay da ngagdalos. Ay sayang. Awan damay. Apay dagijay anak ni Manong binakaruba yung ay. Awan daya. Adada, ngam sanda mata na makitangtangdan. Makitangdan da pa'y ayah no addaan da mata ni tinatalga da trabaho. Anya? Dajoy kumakan Carol. Kan ado pa'y ngami injay na usar a kaldero ijay balay di kalman. Ado ngami dagiti gagayim ni Mirna ngay may si Marukar. Katne, awan agukas kadagijay. Ha? Sika ngay Manong, kayat mo ti matangdanan. Pasikalangan ti umayag dalo si jay likod ti balay. Ken agis ismutan iti kaldero. Manong Franco, saan kami pailaang makatrabaho dito restaurant Kinton Bigan? Ha? Agawid kami ngamin ijay probinsya. Da kami kiniading ko. Sarungkaran mi ko manitatang. Ay katuma na. Awan parikot iti day taading ko. Nasaya at mata na panunot yu ti agawid. Kasla nabayag adi ka nagbakbakasyon na. Wanyarad Manong. Sayang. At damot na era na apapanak no bigat. Umayak kumamat tap na mapasyar ko ti probinsya ayo. Uradyalugan ko kumanti o sa rin tayo. Ha? Ay, kuwa Manong, umay kayong tulaangan kalpasan ti graduation ko. Uwan ngagpaiso niya. Duwalangin abulan. Agraduar ka gaya man na niya. Uwan Manong. Nagbit ti panawan ngagpaiso. Kasla ka ano lang di may kayo kiniading mo dito restaurant ko ang nag-apply kas dishwasher. Gamita, duwalangin na bulan. Agraduar ka iti kina-engineer. Uwan Manong, awan imposible basta agsalukag. Ken gapumat laang ititulong mo kada kami, Manong Franco. Damag ko nga graduar gaya mo ni Joy aka anak ka, Mare. Amangan mat no sa bali a Joy ti bagbagam. Kasano kumamat ang makagraduar day chay? Kat nagsardang samot iti panagadal na. Gaputawan kat nga rod ti umdas abos-busan da. Ha? Diyak lapat yan day tangay bagbagam. Ha? Para inaw dalagi jay restaurant, makagraduar da. Oho, imposible day ta. Ay na, jakpat yan nga agraduar ka na anak ko. Well, nga may napampanunod eh. Di kay kabaila na pagturpusan nga agkabsat asisyak lang ti mangisakad. Imbag lang tananakam kayo, anak. Ana, di kay agsangitan ka. Rumbang lang ang atulungan mi ti bagini. Gaputaad da edad yun. Saan yun akabailan ti agtrabaho iti nadagsan? Ay, ungayam. Nagsaritaan mi kini Manong Franco nga ijay tayo syudad nga agselebrar kalpasan ti graduation ko. Anya? Untatang, ken amuyo ka di? Nakunay ni Manong Franco, agastos na ti amin. Ay, kastaya! Ay,
Nagsaya at talaga na jay abusyaw. Diya ka mo no kasano ti panagyaman ko kan kuha naga po iti kinaimbag na. Naku na pay, nga adda ka no regalo na para kanya. Itad na ka no sakbay ti graduation ko. Diyak amo no niya day chay tatang. Ay, kastaya. Ala, mapantay yung aron amin inton madanon ti aldaw ti graduation mo, anak ko. Tatang. Awisan yun to niyan tito niya. Kasta mo dagiti kakasinsin ko. Iti kasta, naragragsak no ad-ado tayo. Ang mga no, nawaya kayon ton inton umay alawas to niya. Ha? Apay manong, ada ka diawis mo? Kwa, damot basit pagsasangwan tayo, ijay syudad. Ijay kanong amin ngag silibrar ni Joy. Ha? Joy? Anyat selebraran na? Graduara, hindi anak ko. Anya? Mangrabrabakan sabat manong Anton. Ay, saan? Saan na ka mangrabrabak? Pulnaw ti magbagak. Iswa maawis kayo amin nga umayjay. Di ka madanagat, tadamot libre ang pagluganan tayo. Naibagak iti nga darigalok para kan ka. Sakbay ti graduation mo, saan ka di? Uwin manong. Manon atawan ti panagsirsilbi yung agkabsat dito restaurant ko. Makitak ti kinasaya atyo. Ken nayasidag matenterik na kada kayo. Manong. Ilakok ti restaurant itinalaka a presyo. Ha? Ilakok itinalaka ti restaurant ko kada kayo. Anya? Uwen. Ket mabalin nyo ahulugan iti binulan. Tapno saan kayo amarigatan? Agpaiso? Manong Franco? Uwen. Agnaid kami nga ni abroad. Ket ado ti mapanawa ka negosyo dito Pilipinas. Isungay lakok langin na iti restaurant. Agyaman kami, Manong Franco. Talaga anak kasing-singpat ka kada kami. Kabala mabayadan dayta. Ta saan mo't nga iso ti dakkel a restaurant. Ken isuan na nakalang ti panangted ko kada kayo. Ta regalo ken ka ti daduma iti panagraduar mo. Agyaman nak, Manong Franco. Ay na, congratulations, Joy! Ay, maragsakan ako unay para kan ka. Ay na, nakagraduar kan. Agyaman nak unay, nana. Ngam sa anak pa ama ko na anaan-anay nga inhinyero. Gaputa agtekak pa iti board exam. Ay na, amok ka ba alam day ta? Iso nga itapay laeng kablawan kan. Ganay na, nagpintas mo na ito a restaurant. Nga oray saan nga iso ti dakkel. Dito'y ka niya ibagbagada pagpapaayan nyo iding agkabsa. Wala na, dito'y kami idi amakitang tangdan nga agugas iti pinggan. Ang damag ko aginatang mo kano dahito yan balasang ka. Saan pa'y nana? Ngamin, saan mi pa'y anabayadan? Anya? Sikat yakin kukwa iti dahito ya restaurant. Joy? Kuanti, saan ko pa'y ako kwa? Tadyak pa'y mat nabayadan. Anya? Ne, pangalam ko ba nga iti pagbayad mo? Hulugak iti binulan, anti. Nasing pati sigod a boss mi. Tanalakalaang ti panangilako na kanya. Anya? Iso ano maira na nga umay kayo agpasyar dito'y syudad? Umay kayo lang dito'y restaurant. Ta dito'y kayo amangan, anti. Nagswerte mo ni Joy anya, mariton niya. Manmano ti pusa kasi ti sigod nga amo da. Naggasat dagi siya ngagkabsatan. Naparaburan da iti bendisyon. Ay, mariton niya. Di ka mo matagtagari ditahan. Nakaululi mo kamutan. Ha? Ay, kwa? Dala pang panunutak, mare. Ada ka di parikot mo? Ay, nalaos tibain ko iti kaanak ka.
Nakaturpos ni Joy nga awan man laapulos tintultulong ko kankwana. Tinagtagibasit ko iti. Ngam ingkaad na tinagatal. Iso nga ita. Kasta unay tibain ko, Mare. Ay, Mare. Jak ninamnama kastoy ti pagpanagan na. Nakalpasan iti panagatal na. Kat adda pa yung negosyo na. Joy kanakan, umayak man. Oh, Auntie Tonya. Umay kayo, sumra kayo. Agyaman na kanakan. O sige, Auntie, agtugaw kayo. Ha? Inarakop dakmutan, Auntie. Pakawanan na kuma kadagiti saan anasaya at anar-aramidak iti kada kayo iti kapsat mo. Kastamatan iti amayo. Auntie. Kinapudlo na. Tsaka mo, no kasanong agkidawak iti pamakawan kan ka. Inturturod ko laeng. Ngamin, jak makaturog gapo iti panang tagtagibasit ko idi kada kayo. Ay, ni Auntie Mat. Awanin dayjay. Bayan tayon dayjay, tanapalabasin, Auntie. Kinapudno na. Pagyamanan mikit di gaputa day ta tinagbalin akarit para kada kami iti kabsat ko. Tapno igaed mi ti agadal. Pakawanan na kanakan. Imbes atulungan kayo akakanakak. Saan? Gaputa kas taunay ti panang tagtagibasit ko kada kayo. Katagyaman ako, Nay. Tay tilaksit ti kinadakas kong antiyo. Nasaya at kayo latta kanya. Wan, Auntie. Gaputawan mo ti magunod mi, no bilang tagibales kami. Kan saan anasaya at dayjay. Kat agyaman kami unay kinitatang. Gaputa pinadakkel na kami itinasaya at asursuro. Juan, katsapay ko ba? Taday ta kinasaya at yu ti balunan nyo akanayon sa dinuman ti papanan nyo. Kan anyaman dagiti mapagtengyo iti biyag. Wan, Auntie. Kat agyaman ak unay iti palagipyo. Wan kayam kaanakan. Gaputa mabainak nga masidagkan ka iti restaurant. Dito'y kon nga ipaka. Kablaawan ka iti naragsak apa nagturpos mo. Biyag ti tao. Mamati ka kumakanyag, Jaira. Nabayag nga awan kami kanilala. Di mo't ing kasar mo ni Lala, Alex? Wen. Ang nagsina kami mo't ng kalpasan timay sa atawan na panagdan nami. Kwa ngamin, Alex. Diyak kaya't nagbalin na kabit. Sa maysa, relihiyoso ti pamilya nagtaunak. Sigurado alap tanda, numaamuan dati may papankan ka. Di kag tanag. Taas asikasuy kong ti annulment ni kanilala. Iti mabit, kahit patganan ti korte ti petisyon ko. Noy orayan talaangan ti pan nakawaswas ti kanlay sayo. Sa tanto aramidan ti kay kayatan. Hindi na kadi ayatan? Nabambanog ako na mangilimlimod iti maipapan ka data. Agdinata ko nga na. Kwan. Kasla na sa paunay ti planom apanagden nata. Alan patganak mo't kuman. Bayam apanunutak pa'y dahit abanag, Alex. Diyak kaya't nga danto pagbabawyak iti udi na. Diyak mo tiaramidak. Ay ayatak ni Alex. Ngam diyak kaya't aguraan nak ti pamilya. Numaaman dati may papankan ko na. Jera, shop dito eh. Apingin may ni Alex dito'y tagos ko. Mabitlaan! Apingin may ka dito'y dagos ko. Di mat imbagakan ka. Asaan ka pa'y amabalin nga umay dito'y.
masangpatan na ka ni ading ko. Di na say-sayaan. Tababagan iti dayta, maamamok ti pamilyan. Alex, amom ti makagapo. No apay nga awan turad ko amang yamamukan ka iti pamilya. No saan ka akasado, awan parikot. Nabayag kami mo na nagsina ka ni Lala. Nabayagan nga awan komunikasyon mi. Abay, agingkat ka ano nga aguraya kaya. Alex. Panagriknak. Rason mo lang ti maipapan ka ni Lala. No apay adinak kayat ayam-am mo iti pamilyan. Ken kadagi ti gagayim mo. Pangaasim ko, Mamat Alex. Sustentuam ti anak ta. Apay ngay may ka ditoy. Sana yan nagsaritaan tan, adi mo mabalintim umay dito'y ayan ko. Nalawag kanyak dayta, Alex. Iso na lang, tamanon abulan na saan ka nagsustento. Agduan abulan na jak simsimmer kiti trabaho, gapoy ti kasasaan ti salunad ko. Unay kanutan, Lala. Amangan numakita na ka ni Jaira. Jak kayat asinaanak ni Jaira, gapulangkan ka. Ha? Jaira? Sino ni Jaira? Awan bibiyang mo ditan. Ang 25,000. Umanay mo't siguro daytan iti 3 bulan. 3 a bulan? Ada reklamo? Manumot ay ati magastos ti may salang atawon ng ubing. Alex. Ala, pumanaw kan. Ang mga numasangputan na katinobyan. Pasensya kay lako man, tatang. Awan plano ka mang to iti parikot kada kayo. Ngam, talaga kami nakasapulak ti tulong ti anak yu ita. Ay na, balasan ko. Maawatan ka. Kain, ay namasya na kunakan ka. Ala, bayam ta ka saritak ti asawa minton agawin. Ay, agyaman tatang. Inikanak mati ti 5,000. Saan nga ungdas? Ado ti kasapulan ti anak ko. Tako na napang 3 a bulan day siya kwarta. Ay, jak mo awatan mo apay nagbaliw ti asawa ang balasan ko. Uray ko mano nagsina kayo, kaya di na kumamit pagtalikod ang ti obligasyon na iti anak kayo. Ay, mabit lang. Adala kiti silid, wan? Sige, tatang. Ay, jak ko maamasigag iti katugangak. Ngam kasapula ka talaga ti tulong na. Barang maalukoy na ni Alex. Kat naynayunan na basit ti sustento na parang tanak na. Atoy, alam na itoy. Basit lang tayo agatad. Ngam isupay abus-busan nyo iti anak mo. Kabayatan ti panagpaimbag mo. Ala, saan kayo mo't nga obligan? Obligasyon ko ti tumulong balasan ko. Ta apukok ti agkasapulan. So di nakparitan at tumulong Agyaman na, tatang. Di nagsangit balasan ko. Nakarkaro ang makaungat ti asawa. Kapo iti asikan ka, numamuan na dahi ko ngay naramid ko. Awan mo't siguro ti makunam, itatapin at gaktikid daw mo, Alex. Talagang awan umasping itiragsa ka marikrik na ka. Gapo tay manugot ka ni tinabayagan na kitkid dawag. Basta ti karim sa anak to ang maiskandalo iti panakidanakan ka. Pangaasim. Di ka kadimandanagan. Awan apulos ti agbalin na parikot tanto. Puro ragsak lang ti mariknam iti sitong ko. Sapay ko Alex. Alex, nabayagan dahil di na udi panagawid mo dito'y balay. Amo yung matatang, may sa oras anasurok ti biyahe iti trabaho. Makabanog ti agbiyahe nga umay dito'y. Sa bagay huwag gaya. Naggapo dito'y nilalay di na panalawas. Anya? Apay ngayon may paila dito kat inikak mo't iti kwarta iti napan iti anti-trabaho. Kasano, kit 5,000 lang kanong matinted mo. Ayan anay da iti 3 bulan. Kurang da ita, Alex. Kwintaan, dagiti magasgastos mo. No umanay, da ita 5,000 iti makabulan. Kahit nayunan na, tagpada kami mo't anaganak iti ubing. Apay, siyak lang, timaubli ka? Gaputa si kati lalaki. Yan may masakit di asawam. Tatang, namin anon nga imbaga kada kayo asaan ko nga asawa ni Lala.
Wan. Saan nga umdas, tiintad mo 5,000 ng runa, kahit pang 3 bulan, anak ko. Mahal, nasurok at 3 bulan kun ang makipagnanait kan ka. Apay ngay, adi mo kaya't atumulong ak iti abang kan gastos dito'y dagustan. Dimit na kunakan ka, di asyak ti makamo. Agragsak na ti aramidam iti sibay ko. Di mo pa kadanagan ti gastos. Siyak ti makamo. Ay na, nagswerte ak at talaga kan ka, Alex. Awan na. Ay, wan ka yan. Kasano nga dyan sing-singasing ko kan ka? Sing-singasing nga. Di ko mapanagsikog mo Kaya't ko ang maadaan tan iti anak. Anya, mangrabraba ka ka di, Alex. Amumat asaan pa'y amabalin. Ha? Sigurado abiro kung dagiti naganak ko ti kasar, iti kanito ang maamonda masikugak. Amumatan, saan mo pa ama ipaayday ta? Saan ka di? Sabagay. Adayo mo dagiti dadakal mo dito, sana ya. Tilang kabsat mo ti umumay sagpaminsan. Kan may sa doon na ba ilan na nga inlimod iti naganak yo ti maipapan iti panagdanatan. Sigurado, mailimod naman no bilang agsikog ka. Alex. Di ka kadiagdanag. Umadanin ti panakaanal ti kasarmi ka nilala. Iti sana mabayag. May kalaysakan ton. Ayatan ka lang amin kat. Ayatan ka mat. Isungarot akayat ko amadan tan iti anak. Tapno adda pang tenglakan ka. Kabayatan iti panangururay ta. Amaligal ti panagdanata. Oh, apay akayat nak ama kasarita, Lala. May papan kada kayo iti asawa. Ex ko nam, Lala. Ex. Ay, pasensyakan kabsat. Saan ka kapsat? Kan apay aya adagulit kalaunay ang makising nara kanya. Kastoy ngamin, saan nga agsusustento ni Alex iti anak mi? Napanunot ko asika ti kasaritak. Amangan ko nak no matulungan nak. Pangaasim, kumbinsim ko ma. Ay na, awan bibiyang ko iti day taba naglala. Kan may sa, nabayag anagsina kayon sakbay asim mang bayak iti biyag ni Alex, iso adi nakriribukan. Awan madiapinsar ko kan ka, Jaira. Agpada ta a babae. Iso amang namnama ka maawatan nak. Ulitak manin Lana. Awan bibiyang ko kan iti anak mo. No adda ka sa pulam, idiretsong kin ni Alex. Kan may sa, elementarya pa'y laang ti anak mo, sana yan. Una yan, nagdakkel ti magastos na. Dagulit kalaunay iti sustento. Ha? Oh, apay amulagatan na. Lumaban ka, ha? Wan, saan kami pa'y aligal kin ni Alex? Ngam iti kanito ang mapasamak data. Sorry ka lang. Tauray piso, kat awan ton apulos mabingay mo manipod kan kwa na. Nasakit dagiti imbagbaga ni Jaira kanyak. Kunak numaawatan nak, ngam saan mo't gayam. Natangtangsit pa'y gayam nga agsaungam ni Alex. Agpadada iti ugali. Ang sana bale. Kabalak ngay sakad ti anak ko. Manipod ita. Diya ko nagdawat iti tulong manipod iti asawak. Agpay sumutkit diti na ibaga ni Jaira. Elementarya pa'y lahang ti anak ko. Adu pa'y ti panawan ko nga agsagana para iti panagkuleyo na. Ikaw mang kulatan iti Diyos ti amin. Nagpintas ka lang unay, Hana. Nakainom ka lang, Alex. Kastamot dagiti lalaki no nakainom. Saan ayan? Nabintas amin, di pa nakita dam. Ay, saan man? Budno ti bagbagak. Napintas ka. Napayagan na iti marik-rik na parayon ka. Mabaynak lamang ibudno. Talaga? Well, inuray ko lang di kanito masolo ka. Tapno, maipudnog din na payagan nga ilim-limon ka.
Rignak, parahan ka. Ngam, di mat-adasawa? Mapayagi na nagsina kami, tisigod nga asawa. Umadaling di pa nakawaswas di kasal mi. Talaga, Alex? Ko na meron sana. Mamati ka ka di. Mapantay di dagos ko. Kaya't mo. Tiyak kayat. Mas komportable ak iti dagos ko, Alex. Talaga. Ipanakit di dagos mo. Nukas na, rumor na nga rin. Anyak orasan. Ngamawan pa'y ni Alex. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag ko. Ay, makapadanag tikas ko eh. Ha? Ang mga nun ni Alex, Taytan. Pasensya ka na. Nagawis kami ti boss ko kahit nagbar kami. So, naladawa ka nagawid. Kastaya. Uray kumamat ano inyawag mo. Tapno sa anak ka nagtandanag. Pasensya ka, mahal. Saan na maulit? Sige, umunod ka nga rudan, tag-shower ka. Saanin amaw, awatan taangot mo. Wan. Sumra ka ko. Good morning, Alex. Good morning to, Hana. Sorry Tapinanawan ka ajak nagpakada. Narnagan ka pa yung ngamin ititurog, hindi pimanawa. Okay lang, Alex. Maawatak. Okay, kaano ka nga umakar iti dagos ko? Ha? Apay. Nakiktot ka. Apay, di mo kaya? Kuha ngamin, Jay... Kuha, sana kasta. Nakiktutak lang Tagas la, nagpartak mo ti pa nagdesisyon mo. Kaya't kan ang makadan na, Alex. Iso nga agpanunot kan, sakbay nga agbaliw ti desisyon ko. Ha? Sige, mapanakon iti opisinak, Alex. See you later. Agidan tang aglunch, ha? Kasladyak mamati Nagpartakan ti pa nagdesisyon ni Hana. Kalpasan iti may sarabi ilang ang panagkadwami. Talaga nga agayat unay kanyak ni Hana. Apay nga itaka lang, Alex. Masansanan ti panagawid mo iti parbangon. Ada nga team building ni. Ket ije venue kami naturog. Sa anak anayanak idi kalman, Alex. Iso addinak ulawan. Ha? Iti ka nito amamak aluklukan na. Di mo amo ti kabailak nga aramidan. Nagtal na ka man, mit. Awan pa'y lati na panagnagam. Kastan ti panagsasaong. Sumumbat ka pa ilang. Ulitat timbagak, Alex. Iti ka nito amamuak nga damilagro nga aramidan. Pagbabawyam ti panakam-amom kanya. Nadagsan ti pangta ni Jaira kanya kitagsapa. Aging kita. Kas lamang manggag ko pa'y lang timbagbagana. Psst. Hana! Apay apinanawan nakmanan itay parbangon. 2 times a week ka lang nga agaw-awid iti dagos ko. Panaw-panawan nakpay lang. Adakad ilimlimbad mo kanya. Ako, awan. Naibagak matan kan ka ti makagaposa na yan. Diyak namin mapanawan ti ama. Gaputa, di nakabalan ti agmamaysa. Ay, sabagay. Narigat at talaga ti sitwasyon ta niya. Ngam anya nga tanga agpayso no siya kung ti umay ti dagos mo. Maumuma ak ngaminan iti set up ta. Ako, Hana. Saan pa nga ita? Apay, didak kayat ngayam amo iti amam, Alex? Sana kasta. Iso na lang ta, mababahinakan ka. Sigurado, saan ka komportable no kabalay mo ti ama ka masakit? Sige man laang. Agano sak iti agdama a set up ta. Masimpan tumot lang ti amin inton umimbagan ti amam, Alex. Wan, di kagdana, tama pasamak to day ta. Sige nga rudan. Mapanakon iti opisina. Ngam baka mabalinmat nga itreat nak iti dinner after work. Sakbay nga agawid ta iti dagos ko. Okay, awan ti parikot iti day ta. Rumor ta. Inton malpas ti trabaho. Lunes ina. Katkas ka daw yan. Sigurado aparbangon tumanin no agawid ni Alex. Diyak magustuhan ti madmadlaw kan marikrit na.
Dakkel ti atap ko nga da sa baling aramidan. Dito'y, aglingidak itiruar ti opisina da. Ket apaman arumwal, surutek no sa dino man ti papanan na. Agsagana ka, Alex. Siguraduam laang asaan ka amatiliwan ita. Day tiyayan ni Alex. Rumor iti main exit. Kat adda kadwa na ang babae. Saan da nga agka-holding hands? Ngam sabani ti madlaw ko. Day tiyay. Agdiretsudan iti parking lot. Surutak ina. Awaga kon ti driver ti taxi a kinatulag ko. Surutan mi da Alex kan ti kadwa na a babae. Diyak kabaalan ti mabuy-buyak. Nag-sweet ni Alex iti babae a kadwa na. Nagsakit ti barukong ko. Ti awanan bain a lalaki. Na itulad na kaliputan kalpasan ti amin. Payman. Manglilipot kayo! Jana! Anya ti kayat asawan da ito'y Alex? Asino man ang dayta? Kabit mo? Ha? Asino ka? Hoy! Padak akabit. Agpadata akabit dayta ang lalaki. Agpadata a pinagay ayaman tiyawanan bain. Adda anak kan asawa dayta lalaki. Agpadata nga awan karbangan na kan kuana. Gapot aging ga ita. Ket saan pa'y anawaswas ti kalaysada. Ha? Sigurado nga isumat timbaga na ken ka. Inkarina, anakapilan ti annulment da. Ngam kinapudno na, saan pa'y? Anya? Awanan ka iti bain? Pudno ti kunana, Alex. Ti babaero ket babaeron tulat na. Nga aging gat ingana. Aging gat matay ka, babaero kan tulat na. Inalilaw na, Alex! Hana! Mabitang! Impampanakal ka. Kinalubak ti kinataom iti pamilyak. Kinagan ano sak anagururay ang matungpal dagiti karin. Ngam awan ba't gayam? Talagang awan pa nagbaliw ti kaskan ka lalaki. Agyamanak ta saan pa'y analadaw ti amin. Agyamanak ta itapay laang kat natiliwan ka. Tadyak to kat maipada iti asawam anak kakaasi. Amang kamat-kamat kan ka para iti sustento ti anak mo abinaybayam. Makan ka, Alex. Tapno makatumar ka na iti agas, mau. Inyag kunti ka na dito silid, mau. Agyaman nagtatang. Pasensya kayo. Imbis asyak ti mga sikaso kada kayo. Saan mo tayo? Sino pa ako mati mga sikaso kan kano saan asyak? Pinanawan na kamatayin nagiti talaw ka asawam. Ha? Talaw ko nakatapod numat. Talaw tinagbalin na karelasyon mo. Awam mo nabati oray maysa. Pinanawan na kamatayin. Kahit ita, kada nadagsin na sakit mo, agag-agas ka pa yan, anak ka. Uwan tatang, pasensya kayon. Sana ko na makatrabaho. Nalabit adusak na ito yan. Kapay tidakas nga ramin ko iti kalabas. Agbababawi ako. Ngamdya akong may sublit na palabas. Dakarbengan ti tunggal tao nga agbalbaliw anak ka. Uray kasta ti kasasaan mo, agkid daw ka iti pamakawan kadag iti nagbasbasulam. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos. Uwan tatang. Ket sabay ko mataging bagak pa'y. Tapno masulnitak kadag iti nagbasulak.
Biyag di tao. Anay ko, nagsakit unay dato dyan ko. Aga nakaksamat tanalan. Ha? Sige, itaray ka ni di ospital, di na. Tulungan na kalan. Diyak sabot ka bala nun. Nagsakit unay. Kapailam na ita ba kahit? Adak lang dito eh. Saan ka abay-bayan? Babae man ang timpas ngay mo, bakit? Nagpinta sa maladaga. Sibi namin ang nga anak talakay. Oh, apay akaslasan ka anaragsak, bakit? Agragsak ka kide, tananayunan man ang dagiti anak ta. Naragsakak. Iso nga lang ta. Diya kabsat mo ti pang panunutak. Sigurado, adu manante sa uday jay. Pasig tumanan nga kakasakit nga sarsarit at ibagbaga na. Bay-bay aman ni Manang Trini. Aw-awatin talatan. Gagangay siguro itinabakita na balasang Uwan matkit di Ipagpagapo ka niya mga asawak, alan. Apay nga da ka manan, alan? Kwa mana. Umayak ko maumutang iti kwarta. No, adda Day tanto mga mintanak kay nga anak. Mana. Awang mga mintipa kanyo kadagitanak yung nga maapay nga anak kayong anak. Bayatak mo't laeng. No maalak tayo sweldo ka nagkarpintero, mana. Uray ko man no sigurado ang nasingput to dagitanak yung. Amangan no makiasawa kan mga asawa dan tumot ladagos. Amangan no minor de edad da pailan. Makinobnobya kan makinobnobyo dan. Asinong tungay ti makatulong kada kayo. No kastan to daramid da. Saan mo't kumaa, mana? Kat, ape, amom nga raw, no pumod no timbagak. Manang Trini. Bagnang kayo, ayat ako namla na sino kayong agpapadoy ti anak. Adda asi ti Diyos, manang. Ay na, kasta ka na yung tibagbagam. Di uray man naasin ni Apo Diyos na di yung mataksyonan. Awa na, aksyonan nyo Di kay anak nga anak, tani, kababain ka nagiti pagututangan nyo. Naiwarasan ti utang nyo. Saan nabali, mana? Tahuston ti pito nga anak may. Husto talaga na, agasam tapito. Isardan yung tiaganak. Narigat ti panagbiag kita. Manang. Mano ti utangan. Sangaribo lang, manang. Igatang ko iti bagas. Netoy. Naitanto mga minti, bagbagak kada kayo. Anak kailang anak namin. Mangurkurangis kailang arudan. Kat, nakautang ka ni Manang Trini ang lakay. Uwin ba kay? Ay, sigurado nga pinagsasawan na kamanan ni Manang Trining. Gapo iti kasta nga itsuram. Uwin pinalabas ko latan nagitimbaga na. Nagna dito'y may sa alapayag ko. Sa rimwar mo't la iti bangir alapayag ko. Alan. Sa bagay, nairwama ko niti kasdi nga ugali ni Mana. Agsermon pa nga muna. Sana kanto ikan iti bulbulo di makwarta. Ay, padasak sa tagtrabaho no makatanggada. Anya? Ay, saan ipamaysam ki diti atensyon mo ka nagiti anak ta. Kaya't ka nga ron nga tulungan, lakay. Mas kasapulan da ka dagiti anak ta, bakay. Kabailan kayo asuportaran. Babasit pala dagiti anak ta. Iso asikat rumbang amang taripato kadakwada. Ay, uwan matkait di ala, pasensya ka lakay. Saan ka pala nga matulungan tadta? Naimbag to ano dumakalan dagiti anak ta. Oh, naggapuan ba kay? Ije man iskwelaan. Kay nasa unak dya maestra ni Bia nga anak ta. Iso ka no tinapili nga kandidata ije pagadalanda. Anya? Kit narigat sa amod day ta. Kin kasapulan sa iti kwarta iti day ta. Kung namat dya maestra na nga makitinulong ka nung agla ko iti tiket. Anya? Maayatan nga medya maestra na iti kinapintas kan kay nasaririt dya anak ta. So nga iso ti pinakandidata na. Imala nga minkin ka analaing kan napintas baka. Dua ta nga imalaan na lakay. Auntie, umayak man. Apay manan? Imbaundak dananang kantatang.
ka no umutang iti kwartayo. Tapagabang ko iti badok nga usarak inton coronation mi. Siyak ngamin tinangabak, auntie. Nagkuna ngamin na kundi kandidata ka? Auntie? Dahil ngamin katimadi kada kayo. Feeling rich kayo. Apay, namnamaan nyo lahat ng tisweldo kas maestra? Nawanak kasano kayon? Auntie? Awan maitad ko, tadda pangaramata kiti kwarta. Ala, agawid kan. Agdiskitar kayo ti sabali. Naglalaing kayo? Da kayo kati papanan ti sweldo kon? Da kayo kati bibiyaga kon? Ala, agawid kan. Nasiyat na nagtungpal kay tigayat ka, Trinay. Agruam dagi niya sa tao. Sikala ka na yung tesasitgan na pagdawatan iti kwarta. Ay, agbaybayad damat kit di ah. Iso na laang tamabulanan, sadan to agbayad. Basta baybayaman. Di mo ni kanida. Pagtasang ni kanida. Tasinaan ka. Ay, di na kumamot but-but nga niti kasta. Pangaasim ka di ah. Amumot ninayat kan iti husto, Jimmy. Nakasta nga raw. Tong palam amin ngay baga. Tapno saan ka panawan. Para matlaking ka dagit ibagbaga. Iso din ka na. Uwan. Kat, saan ta ka di pa'y agkasar? Saan pa'y ngay na? Tawan pa'y trabaho. Narigat mo na. Nung mga asawa nga awan pa'y natalgit at trabaho. Ang damot trabaho. Uray pa'y. Basta sumapulak pa'y tipanggada. Sige nga, Rod. Makamu ka. Anya nga, Rod? Rumorta? Intag pa siya? Intalag siya, Ping. Santangag pa siya rin. Nung makagatang tayo di masapsabal na. Agawit ta na dagas. O sige. Sikati makaamo, Jimmy. Sino di lalaki nga magsarsarong kar ka ni manang training, Alan? Nobyo na kanumay. Bakit? Anya? Nasaysayat ko mga rin. Nagkasardan. Tagdindin na damot tayo. Kasla sana mapagtalkan. Panagroro pa tayo lalaki. Ni, apa yung nga naibagam di kasta? Jack Corsonada ti gargaraw na. Kasla adalas-lastog na. Nag-amamon di ay atida di nga lalaki? Tiksmit na kanoy di. Ay, kat bagbaga amla taan ni manang training. Naurayin inaunang sika. Nang runak ko na mga sabwal iti iwas da di nga nobyo na. Uwin bakit? Kasaritak to. Training. Dahito iti bagbagaking ka alat for sale. Kita mo nito yung ladawan, iti cellphone ko. Nan, kita agman. Ni, nagpintasan na ito yung alote. Saan arangkis? Patan? Wan, saan ang aging tiris iti dahi talote? No, pangit. Napintas a pagpatakdaran iti balay dahi to'y. Nangaroon nakit igid ti kalsada. Kan nalakapay, ti panangilako ti gayam ka. Kasta ngayang? Wan, mabalin pa yung ahulugan dahi ta. Gayam ko kat nga ron. Iso nga lang tan. Hulugan ta dahi to'y alote, honey. O sige, sikati makaamaw. Kasapulan ti down payment, honey. Mano ka no ay ti down payment? Taidis kitarak. Ibagam naman no. Alaan da ka namat nga kandidata di may katlo nga anak ta. Anya? Kat ko na di maestra na, iso ka no tayo makaamoy ti magastos. Alakit, makaamuda ah. Tani, amuda mo't ngawanan tayo. Awan, maawatan naman kayo dito kasasaan tayo. Nagpipintas, naglalaing namin dagiti anak ta. Bakit? Awan nga rudla kay. Dagiti anak ta tayo parabor ni Apo Diyos kadata. Oray saan ta nga naparaburan iti kwarta ta. Nagsisingpat ka naglalaing dagiti anak ta. Iso dati kinabuak ng tanya. Uwin bakit? Pudnoon ay dahi taan ay baga. Nagswildohan, training. Uwan, masapul mo ka di man ti kwarta. Kitwin na. Tani, paghulog ko man ni tilote at tintin na ganda. O sige, alam ton ti paghulog mo. Sige nga ron. Tinak tumanin dalosan tilote ta. Ay, pasensya ka na, honey, ah. Saan ka pala matulungan ang mapanagdalos ichay? Tani, makumiko makiti trabaho. Ang ambayan, tanodan tuwaya, umayak ichay. Tapno makitak mo. Saan? Tigi di trabaho ti pamaysam.
Tanarigat no mabaybayam. Sabay awan pa'y trabaho. Mababay inakin kan, honey. Ay na, kasla agasawatan. Anya pila ko mati pagbainam kanya. No anya ti kukwa matang, Jimmy. Manang Awan kwarta! At dagas gastusa. At dabay bayadak alote. Kuha, manang. Sa anak nga umay umutang, manang. Umay kala ko maawisan. Tada basik pagsasangwan tayo amakan iji balay. Anya? Nangabak ngamin na giti talo kakaanak kami iti beauty pageant, manang. Kit adamot cash ana pangabakan da. Iso Ay! na. Imbis nga agparamag kayo, idulin nyo kit di yung pagparamag dayta. Tapno saan kayong aguutang? Agpractical kayo man? Di kay kundi lastong. Ulita ka, imbes nga agparamag kayo, agidulin kayo kit tapno adakautan nyo inton magipit kayo. Suron kon! Talaga anayat ti Diyos, bakit? Saan ta amarigatan amang paadal ka dagiti anak ta iti kolehiyo? Taammo dati makitinulong ka data. Uwan nga rod lakay. Ay na, pasigmat ngamin nga nasaririt dagiti anak ta. Iso nga iskolar di amin. Uwan nga rod, bakit? Ay, malagip ko ti pananguy-uyaw ti kabsat ko kadata. Gapo iti nagado nga anak ta. Kaya naibagana pa idi. Ngawan ka no ti maitulong to dagiti anak ta kadata. Ngam nagbidot iti dayta anay bagana. Agad adal da pay laeng. Ngam matultulungan datan. Anyan tulangan nga, inton makatrabaho da. Ay, uwan nga rod Ngam, ikararagta nga sa payla ko mata. Nasaya ato ti pagtumpalan dagiti anak talakay. Kansan ta ko mga agimula iti sakit tinakam kaniman ang training. Taasaan nga nasaya at agimul mula iti sakit tinakam. Uwan, bakit? Nasa oklaang mo't kidi Ngam, awan sakit tinakam ko, iti kabsat ko. Jimmy, agkasarta ko man. Tapno agbalinan aligal ti panagdandan nata. Problema nga rod ti gastusin ta. Simple la akasarti angayin ta Uray simple, awan ko rata. Siyak ti makaamu. Aglonak. Saan pa nalpas tulhulugan talo ti? Manupay ayat ti udi ta, honey. 100,000 langan, honey. Ngam no ikas ta amin 80,000 la ka nun. Anya? Discount tan ti 20,000, honey. Isong agrimidyo ka. Aglon ka. O sige. Aglonak nga ron, honey. Alan, tulungan nakman amang sapol ka ni Jimmy. Ha? Apay mana? Mapukpukaw nga ron. Diyak makontak ti cellphone na. Idiintad ko ti 80,000 na pagbayad na itilote. Nagpukaw matan. Dakil ti atap ko. Amang ano hinold up da, katin salvage da, di asawak. Mapukpukaw? Wano, talagang intarayan na kan, mana. Saan ko apadpadaksen ti nobyo, mana? Ngam kasta ti atap ko. Kukwartaan na kalaki di da tao, manang training. Anya, di mo man pagatapan iti dagas ni Jimmy? Apay ko mga aramidan na tikas na kanya, kat ayayatin nakday jay. Pasensya kan, manang Ngam, agbalaw ka kuman iti kasta pa nagpukaw na. Ngam, sapay ko mga rod. Nagbidutak iti atap ko, mana. Mabalintag damag, nana. Anya day jay, balasyang ko. Sa dino ka din iti balay ni Jimmy lakami. Ay, awang matagnagan iti kasta dito lugar may basyang. Anya, kunana mo ta dito iti address na. Ay, awan. San may nga mo day tataaw. Anya. Sige nga ron. Agyaman nak nana. Mapanak pa'y. Ala, huston manang. Di mon sangitan ti awan kaisiskan na tao. Kunak noadan ka binulig ko iti biyag. Inaminalilaw naklagayam. Iso tinapnapan na namin na sweldo ko. Lino ko naklagayam. Pati ti hinululog kalote awanan. Binukutan na. Amangan di pa inusan apod nung da hinulugan na adaga mana. Amangan nukun ko na lang na jay. Tapno maikamla iti kwarta. Anya? May bayamon mana. Saan na bali? Adda kami dito
Kan adda dagiti kakaanak ka. Saan da ka baybayan iti panagbakit mo, Manang? Manang Trini, adda kami. Kadwak ti asawak, ken dagiti kakaanak ka. Umayda ka kanu pasyarin, Manang. Ay, ala, sumrag kayo. Ne, apay kasla agkukurot ka manang. Ay, masakitak ngamin. Diyak man amo, tamanipod inalilaw nak ni Jimmy. Kaslawan mo't gaganay kaya kun. Agkakapsuta ka kanayon. Kat hindi nagpa-check upak. Ado tinaduktalan da sakit ko. Anya? Anya, awan kadkadwak dito balay. Malmaldaya ka kanayon. Takasla akla pimpimanan. Umay kaagnay iti balay, Manang. Ay, saan? Kababain. Kat kumusta kayon ngay? Nagpipintas matan kan nagtataar dagiti kakaanakak. Pasig da amin na profesional dagiti kakaanak ka, Manang. Napintasen ti panggudan da ita. Anya, ay kat nasayaat naimbag man. Aywan gayam, agpasyar kami inton bigat iti bagyo. Dahil ti may sa agagaramikin ka, Manang. O may da kaawisan. Wen manang, kaya't da ka ngamin nga ipasyar na gito yung kakaanakam. Uwin, Manang, makalawas tayo ijay. Tagbakasyon tayo. Pagluganan tayo ngay. At daginatang dagiti kakaanak ka malugan, Manang. Naimbagla ka no, paglugluganan tayo. Nukas diyang agpasyar tayo. Aya, nakagatang kayo gaya man itilukan nyo. Nagpintasan ti biyagyo ita. Kat pakawanan da kuma. Gapo iti panangumumsik iti kada kayo. Mababain akon. Mababain akon. Gapo iti magpagagiti kalabas. Awan rupak nga isarang ko kada kayo. Mababain akon ay. Ay na, lipatan mo day ta, Manang. Tanabayagin ang napakawanda ka. Biyag titaw. Ay na, naladaw tan samot tan iti reunion tayo anak ko. At dandang iti kakasinsin kan kakabsat ko. Unarod, nanang. Nalaagawa ang ti magnanang. Mabit lang, nanang. Medyo marigatan na amag na. Nagdakkel nga minin ti tiyan ko. Oh, adda kayo gaya man, Manang. Ay, wala adeng. Hay, da kamin samot ti kaladawan nun. Pasensya kayo na atan marigatan ni Tessa amag na. Dakkel nga min ti sikugnan. Ay na, dandanin na lipatak, amasikog kagayam abalasan, Tessa. Ha? Nakasagana ka nung dagiti makan. Agay-ayabay, dagiti nangisagana iti makan. Ay, wan gayam, dagiti adda maitultulong na nga anak. Iso, dagiti nangisagana ka dagiti pagsasangwan tayo ita. Oh, anya ngay, kat panagadal dating pangpangrunada. Saan ati panagsikog da? Anya ka kade. Ala, hintay kide, tanin nakadasaran dagiti makan. Naanya man ang tisang sangitam. Awan na. Ay, jay ka di pa nanguy-uyaw ni Antim kan ka anak ko. Anya ka di. Baybayam ni Antim. Talaga kas dyan ti kinatao na. Ay, saan lasi ka ti pinabainan na. Pudnamat ngamin dagitim bagpagana, nanang. Inununak tinagpasikog ngam ti panagadal ko. Naala, husto daytan. Adda di tadaytan, anak ko. Aywanam kit di ti bagim. Tapno na salon at to dayta ipasngay mo. Anyang ay, ado na sermon dinanggag mo kanya. Uray inalda, wano inura sa sermonan ka manan. Saan na may subliti na palabas. At daditan, isungaklunan tanti amen. Nana,
Nagbati ka pa dito'y balay ate, nak makitsenda. Si kanton ti makamo mangisirag kadag iti binilag ko, wan. Oo, nanang. Sige. Uray amo kung ti ugali ni Ikit Lili. Sa anak lata ang mairuam iti kinatadam ti panagsasauna. Nasakit dagiti panangumumsi na kanya. Ngam anusak. Agpay sumat ngamin ang nagbindota. Manong Ramon, ag-blow out ni Harriet inton graduation na. Ireservaan nakton iti dua ababaw, iwan. Sige din ko. Ibilin ko to kadagiti boys ko ija pigire. Agyaman nak, manaw. Ay kablawan ka, ading ko. Ta kamaw dyanan na. Agpaturpos ka mutan iti kulihiyo. Ay kat siyempre, amanaw. Nasingpot ngamin dagiti anak ko. Dumngag da iti sao. Iso asigurado ang makaadaldan to amen. Nasayat na itading ko. Itultuloy mo abagbagaan kan igiya dagiti anak mo. Tapno manay na iti panagturpos damin iti kulihiyo. No problem dita manaw. Awan ti pagdanagam kadagiti anak ko. Ta saan dam to atumulad kin ni Tessa. Maday ta ka manon. Di mo unay dilawad di ka anakan tayo. Ta nakakaasimag. San lang nga ruda na tinakdiran tinakasikugkan ko na kastapay lang nga uyawam. Kasanaw, kaslagmay may salangarudan ni manang nena amang isagsakad iti panagadal na tawan kat nga rod ti amana tapinanawan da ida ngam kas jay ma tinaramid na. Ha? History repeats itself kunada nga rod. Nagpasikog matakas iti panagpasikog iti tinana. Lili! Oh, saan ka day? Ay, pasensya amon ti panagsasaok manong. Ang ampod no mga may. Sana nasaya ti kasta panagsasaom Naganak tayo amin. Di tayo mo ti mapasamak iti masakbayan. Ay na, nagpintas ti apo ko kun ayan. Babae ti anak ko, nanang. Panaganak iti Grace. Nagmayatan. Maibagay kan kuha na tinagan na. Agyamanak iti saan mo panang baybay akanyak, nanang. Kasta tinaganak. Iso nga ita, tamay sakan nga ina. Amo ka maawatam tiriknak kas ina. No apay ako na masaan ka baybayan iti baot tinagbigdutam. Nanang. Apaman ang makatanggad ka, ituloy mo ti agadalwan. Ha? Ituloy ko ti agadal ko nam, nanang. Wan, sayang mo tinarugyam anak ko. Agyamanak, nanang. Kunak no naupay kayon kanya kat saan da ko na pagtuluyan. Ay na, masapul ang makaturpos ka. Tapno makabirok kay tinasaya at apanggadam. Para iti masakbayan ti apukok. Nanang. Dumtang to ti tiyempo ajak to kabailanan ti manggad. Masapul nga isa ganaam ti masakbayan nyo. Iso apang nga asim Saya atem ti panagadal mo. Wan, nanang. Kumusta kan ka anakan? Nadamag kung agturpos ka kano into na may abulan. Wan, angkel. Kamaudyanan na. Makalpasak mitlaangan iti panagadal ko. Nasingpat launay ti inak. Puno day tako na balasan ko. Agyaman ka, takas ka ni manang nena, tinagbaling nga inam. Wan nga rod, angkel. Ingka gumaan na nga isakad ti panagadal ko. Ken ti itangtangdan namat iti mga awir iti anak ko. Talaga kasta. Awan tinaganda ka mang talikod iti anak na. Ay, wan gayam. Kukwak to ti may sa baboy inton graduation mo. Kaanakan. Talaga, angkel? Regalo iti panagturpos mo. Kaanakan. Di nakisuksukat iti sa bali, Marky. Wen, sika lang ti love ko, Kate. Ure siya. Sika lang ti love ko. Alangaron, agawid tangaro din iti dagos ko. Taijay tan na maturog, okay? O sige, Marky. Kayat ko. Nanang, agabang ako ni Plaza iti bagyanak nga giskwela. Anya, asidaglaang matoy balay ijay ili anak ko. 15 minutos laang ti biyahe aging ga ijay plaza.
Nagadayo. Kanayo nakamala daw di school. Alan agabang akijay. Tadan nakita kapag yanak. Nalakalaang ti abang ko ijay. Malaalala, makamukha nga raw. Basta tarimaanam ti agiskwela, Di mo tultuladan, di kasinsin mo anasapa nagpasikaw. Nanang. Di kay ka di madalagan. Saan to ang mapasamak dayta? Marky, masikukak. Anya, kasano daytan? Sigurado nga agungat ni nanang mo. Nung maamon na masikog ka. Nga ron, nga ilimod ta. Di ka ibagbagat pa nagsikukon. Anya, sige. Sikati maka mo, Kate. Kasla sa anak amamati iti naamuak may papankin ni kasinsin ko, Kate, nanang. Anya dayta anak ka? Nanang. Anya dayta ko nak. Anya tinamwam. Adda ka no iti ospital ni Insan, Kate, nanang. Abay, anyat napasamak kan ko, ana. Naganak ka no, nanang. Aniya? Hello, anak ko. Kumusta kan di tadagos mo? Apay adi ka matagaw-awi taon. Busy ak, nanang. Agsasaro nung aming examen mi. Anya? Sige, nagripaso ak pa'y. Basta ipawit yung allowance ko, ha? Bye. Sige nga, Rod. Bye, anak ko. Ay na, may sa semester lang agturpusan ni Kate nga anak ko. Kat inton umay atawan, sumarunumot ni Alexa. Ay, agyaman na taumadanimot ti panaginanami iti asawak, iti magastos, iti panagkolehyo, dagiti anak me. Lilay. Oo, manang nena. Apengin may ka. Umay ka umutang, iti paggatang mo iti gatas jay apo ko. Ay, saan? Adda ibagakken ka. May papanken ni Kate nga anak mo. Apay, anya dayta. Kalkalpas mila nagsarita iti anak ko iti cellphone. Among ka din ti may papanken ko, ana. May papanken ko, ana nga? Ti panaganak na na. Anya? Ay. Di ka managar-aramid iti istorya, manang. Tamabalin ka nga idarom iti kasta nga ibagbagam. Sana nga gararamid iti istorya, Lili. Pudno ti ibagbagak. Adda ka no kaliblibin na iji ili. Buston! Nagatal unay ti dilayaw. Jakpat yan dayta. Amok apad-padak sa inyo laang tiyanak ko. Apay. Padajay anak mo anasapa nagpasikong. Ay, nala, adakan ka no saan ka amamati, Lili. Tinapatag, naibagakken ka tinamwak. Tanangam te pa nagsasaom. Tamabalin ka nga idarom iti kastang aramidam, manang. Mapaya kaslad, dakasurun mo. Manang na. Ay, Ramon. Awan. Anya nga awan. No saan ama ipinta day tarupa, manang. Apay, pinagsasawan nakakadiman, ti kabsat ta. Wen nga road. Ibagbagak tagpay sukan kwa nangam din apat dyan. Siyak pa'y kit din tinagbali na dakas. Ay, imbagak mo tankan ko na tinadamag ko, may papan kini Kate. Ay na, inung tanak din. Iso adya kung inulit nga imbaga, manang. Pagarupan na nga may napadpadaksan tayo ti anak na. Hello, Kate, anak ko. Apay, anya di ibagbagan ni Antim Ane na kanyak. Anaganak ka kano. Pudno aya. Ha? Ala, sana pudno day tananang. Kunak tupay kat apadpadaksan da kalaan. Ha? Kaya't nangamin kat ama itulad ka iti anak na nasapa nagpasikaw. Di yupat patyan di dandanon da kada kayo. Panang dadaal ti kastar aramidan da. Ha? Darom ko di kabagis kaw. Gapo iti palso nga ibagbagana. Saan ni nanang? Di yun idarom. Diyak kaya tiriribok. Isabaybayan yun. Palabsan nyo lang ti imbagana. Masuro na nga ming katanak ko. Imbes ajay anak na ti pakibiyangan na. Saan?
Tajay laag padpadakas ti ammo nang aramidan. Mala, sige nga ro, anak ka. Bye. Sige, Lalaine. Bye. Tessa, asino dyan kinasarita mi ti cellphone mo? Diyay gayam kong agtrab-trabaho iti may isang ospital iti syudad, nanang. Kahit, Niinsan ko akit, adda ka numanin iti ospital. Tanaganak manin iti may kadwagon daway. aniya? Rumbang kumaamaamon ni Auntie daytoy. Tadi na amo ti mapaspasamak kiniinsan Kate. Ay, imbaga ko, di nakpat yun. Siyak pa'y tinagbalin na dakas. Padpadaksak ka no di kasinsin mo. Isodyak kayatin tagidanon kan kuana. Duwan nagiti anak ta, Marky. Wan nga rod. Kasi iti sigon, itad ta man ti may kadwa nga anak ta kadananang ko. Ta isuda ti mga iwan. Wan, tamasadutak ang mga awawir. Diyak kabisado tagaw awir iti ubing. Sana bale, tada ni nanang ko para awawir. Isoan nawaya ta manan, Kate. Ay na, kamawdyanan na. Agturpos ka ni Timabiit, anak ko. Wan nga rod, nanang. Kat agyamanak iti kinaanos yu kanyak. Kastamatan iti apo ko yu. Patpatgan kayo, iti apo ko kanak ko. Iso di kay mabalin abay-bayaan. Kan mabalin, diyak kaya at ngagbanag kayo ang nakakaasi iti apo ko. Agyamanak, nanang. Ta iti likudan ti panang sukir ko kada kayo. Kat tinulungan daklat na. Nakasingsingpat kayo nga ina. Lilay, umay kayon to ijay balain ton bigat Ag blow out ni Tessa iti pa nagturpos naan. Agparti kami man iti baboy. Anya? Naimbag man ta nakaturpaus. Wan atay karigata ka pinagadal. Kat agyaman na kiti Diyos. Ta naisagad kumutlaan ti panagadal na. Aya. Umay kayon to anya kabagays. Ay, jak makaumay. Tagparti kami mo. Ne, anyat okasyon kabagays. Ay, kat siyempre, agturpos mo't ani Kate. Apay, si kalaang ayate agpaturpos. Uray ni Kate, agturposan inton bigat. Agdo mga may napagadalan tinagadalan da. Iso asaan da naggidan ang nagturpos. Kasta aya? Iso agparti kami mo't talo ababoy, ti partyan may kabagis. Marky? Apa yung nagawid ka, Dagos? Awanan kay tibayin! Sino dahi ta babae? Agagaw ka, babae! Di mo dangran ni Mariel. Andi ko! Sigapit ang tananas namang kabil kanya! Kat sigala nga rin ang nagbasol, Marky! Jack kaya't nakabilam ni Mariel. Ta iso ti ay ayatak itan. Anya! Iso nga agsinatan. Naumakan kan. Sino dagita nga ubing, Kate? Anak ko, nanang. Anya? Anak? Nukasta? Pagnutiin danon da kanya, Kate? Uwan. Kat pagkawanan da ko, ma. Awanan ko itibo. Nanang, pagkawanan da. Sininaan na kung ti ama nagiti anak ko. Isungay niya awin kung nagiti apo ko yun. Anya? Kat kasanon ti panagadal mo? Nabayagan na nagsarda nga kiti panagadal ko, nanang. Anya? Ninamnamak lakit din ti panagturpos mo. Apoy, ana-aramid mo ti kastoy, Kate. Apay! Pagkawanan da ko, ma. Lilay, hingka pa agpungga adupay ti makan. Ay na, nagbunggamot din ti kasangay ti apo ko, manang nena. Talaga napintasan ti trabaho ni Tessa nga anak mo. Naasi ngamin ni Apo Diyos, kabagays. Patsyak nga iso tinang bayabay iti anak ko.
Iso nga inturong na itinapintas agasat. Damag ko nga iso ka nun ti manager iti kumpanya pagtrab-trabahon. Ay, win, kapagis. Ay na, naimbag pa iti anak mo kabagis. At dapay lugan nan, nagpintasan ti biyagyo ita, kapo iti anak mo. Kat alaak man day ti agundaway nga agkid daw iti pamakawan kan kakabagis. Kapo iti agkakasakit apa nagsasaok iti kalabas. Pakawanan ako ba? Ay na, lipatan mo day jay, ading ko. Awan kanyak day jayon. Ante, ayan da insan kit nga, ikan dagiti anak na. Ay na, agsakit dagiti anak na balasan ko. Agguri-gur da. Ay, kas na aya. O, adoy ante, itudyokin ni Kate. Kaya ipa-check up na dagiti anak na. Ay na, nakababain ka anakan. Alakit din ante, awatin yun. Ay na, agyaman ak garot ka anakan. Kinapod na. Kakaasin di kasinsin mo, tawan mo trabaho na. Awan pangalaan na iti pang suporta na kadagiti anak na. Iso ano agpalaba ka, ayabang man di kasinsin mo. Ta iso titangdanam nga aglaba. Ha? Ay katuan auntie. Sige, ibagayo ta umay dito'y balay. Tapno adda katulungan ni nanang agtrabaho dito'y balay. Alaman nga road ka anakan. Katagyaman aka. Pagkawanan na kumaka anakan. Sorry. No adda na isawang ko iti kalabas anak kasairan tirik layo. Wen auntie, napakawanda kayon. Kat agyaman akmat, kasimlingtot kayon kada kami. Biyag, di tao. Babae ti anak talay na. Nakipimpintas na uming. Karuprupan. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupan ha? Tamaladaga pa'y laang, Ben. Basta madlaw kon asikati kay ngingas na. Isa nagpintas ti anak ta, bakit? Ay, huston ti may isang anak ta. Diyak kayatan ti aganak, Ben. Nagrigat. Ay na, kastalay ti damo. Agamin to nagbaybayag. Laklaka ang ton ti agpasngay. Kurang ati may isang anak ta. Uray, dua, uno talo. Uno, upat no iso. Diyak nga rod kayatan. Uray kumanubak nang ta. Ta uray aganakak iti ado. Ta mangala ta iti yaya da. Ngam nakurapay tamat. Ay, pasensya ka na. Doon ako rapayak lang. Lena, ang maipasigurado kan ka. Adi ka ito aglangan amangan iti anak ta. Diyak ipalumos na ita. Agkagatak iti husto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka ijay talon. Ngam di tay matla bumaknangan. Dumtang to dahi tabagat. Basta saan ta mapukawan iti namnama. Patcheck nga ipahito ti Diyos dahi ta kanata. Kanon to nga tangay. Masikuran na kon, Ben. Adan anak ta. Ngam isulat tama ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganat bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang to dahi ta iti umno a panawan. Bakit? Umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anyat linuto mamasida ngay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako niti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareya. Ay, pasig abulbulungan ti karga ti puksit ko. Mayat kit di Tana sustansya dagiti ipapaunag mo. Nagruna. Ket aggat gatas ti anak taken ka. Ay, kaanon to nga tagumin awa ti panagbiag ta. Marikrigatan ako na mga wawiri ti anak ta. Mapuypuyatan nakakanayon, ta nakamangmangit mat. Sana balay. Tadak mat akasinublat mo ang mangisala iti anak ta. No kasdyang agsangit.
Nubak nang takuma, ti adda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daddo mga amok. Adda yaya dagiti anak ta. Adda katulong day je balay da. Takasano, nagbabak nang dagiti nakiasawaan da. Ay, ala, hinta mga nun. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatasak. Ben, saan ka pa amaturog taday bagak? Anya na ito bakit? Sapay ko matamawatan na kiti dahito nga ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga ang trabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Agluwa sa kinton bikat. Tay nakagsapuli ti trabaho kay di syudad. Anya? Ay, isa na. Basit pa iti anak ta. Di ka pa'y unay makatagad. Ngamin, di ka pa'y natanggat iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben. Kabaula akong tagtrabaho. Ladingitak, ngam di ka palubusan. Ladingitak mo't. Ngam sana si kati makalapod iti kayat kong aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maadaan iti ado a kwarta. Bay ama siyak tag sa lukag para iti pamilya ta, Lena. Bantayam kit di ti anak ta. Kaanong tupay ngay? Manalon ka lang. Awam mo't ado a kwartam dita. Nagmula ka itinatang basit mo't lat mapaglaklakwam. Ay, pasensya ka na. Naranaak ngamin din nalaka apresyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsyak agumin awan tumadla ti panagbiag tayo. Ikarik bakit? Dublyak ti kinagagat kong ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amang ano lakay kan baketan, di tapay labing maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat no makasapulak iti napinda sa panggadak, agurno nga, tag negosyo akto. Saan ka nga umadayo bakit? Maasi ka umamat iti anak ta. Basit pa'y unay tap na panawam. Kat ano sampay nga wawiran Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak. Nulapdan nak, nasaysayat lang agsinatan, Ben. Anya? Apay pinalubo sa mapimanaw jay asawam. Maladaga pa'y laeng ti anak yaw. Ay, kasanun nga iti panaggatas na. Impanaw nanti gatas ti apo ka. Linapdak man. Diyak pinalubusan. Ang nagpilit na nang. Ken pinangtaan na. Nolapdak kano iti kayat ng aramidan. Nasaysayat la kanong agsina kamin. Anya? Ha! Awan asin na iti anak yaw. Ay, kaasi mo ti apo ka o ka. Naku na namat kid di nga agawid, tunggal agsweldo nanang. Ay, malala. Taaw-awirag ti apo ka. Tapno makatrabaho ka lata anak ka. O ala, sumrekan na my friend. Dito iti boarding house ko. Nalawa matgayam ti apartment mo, Diana. Asino ti kadwa magnanaad ditoy? Awan, si Syaklaan ditoy. Manungay ti abang mo ditoy? Nangina Ang mayos lang. Di, iti abang mo ti papapanan ti sweldom. Sana siya ti agbaybayad iti abang ko ditoy. Anya? Kasano ti abang ko ditoy ngay? Mano ti share ko iti abang, Diana? Ay na, di mo panunutin dayta. Talibre ti panagnaid mo dito yung apartment. Naalala, may kakitintag merienda tapay. Kanuntan ti in-take out ta merienda. Diana, anya ka di trabaho ti pangisarkam kanya? Waitress iti may sa beer house, Lena. Ket mo? Ha? Napintas ka. Iso sigurado ang maawat ka ijay. Kan kalaslas bangam, friend. Manungay ti sweldo. Sakto lang. Ngam, ado ti matip mo ijay. Bumawi ka ititip. Ta ado ti galante a customer ijay. Ijay ka di matayan ti trabaho? Agkatrabahuan tanto, Diana? Saan? Si kalaang ti agtrabaho ijay. Ta imikatakon. Kat aksapsapol dahi ti kasukat ko. Apay nga imikat ka? Pinagsarding na kun ati nobyo.
Di na kaya't ngagtrabaho ak ijayon. No kasta? Adan nobyom, Diana? Asino nga'y? Kan taga ano? Ay na, maam-amom to no madamdama. Ta umay ag dinner dito eh. Hello, Lina. Kumusta ka? Nasaya at latamat, sir. Ay, da kayo gayam tinobyo ti gayam ko. Di mo siguro namnaman na may sala ka itinobyo ni Diana niya. Ay na, tawan laang ni Mensyo tilakay, friend. Ang ubing pa'y tirik na na. Saan ka di, honey? Uy, honey. Gusto ka iti dayta. O, la. Mang Rabita yun. Kabayatan ti pa nag-iinistoryata yun, honey. Lena? Saan amaturog tinobyon dito yung dagwas mo, Diana? Saan? Tada sa bali a balay na. Balay da, iti asawa na. Ha? No kasta? Ada asawa tinobyon? Win, friend. Sana problema dayta. Tasyak ti ay ayatin na. Kan maipaay na amin nakasapulak. Kat uri dya kag trabaho mabalin. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Iso kaslag susweldo ak matlaangan. Anya? Mariknak ti bandog ko na. Ngam agano sak. Gagangay la siguro iti agdadamo ti kastoy. Ngam no mairwamak ton ditoy. Patsa ka sa anak ton amarigatan iti trabaho. Kan saan na bale? Tadakkel ti matmat gadak ditoy. Sapay la kuma. Tabumak na nga kon iti mabiit. Mapanang iti syudad, tayo naksapulan ti asawat nanang. Anya, apay amum ay ati pagsapulam kum kuha na ijay. Sapula ka? Ay nanak ko aya, nalawa ijay syudad. Kasanwa masapulam, no di mo mo amaw ti address na ijay. Nanang, saan nga may na nagparparit na nila yung nakanyak? Diyak maawagan ti cellphone na. Anya? Masapol na mayawit kung ti asawak. Tapag sasaritaan tayong ti panagkalay sa amin. Ay, yan. Manipong di nga mimpimanaw. Sana na nagawawi da pulaws. Di na kay mapanunot mo iti anak yaw. Insukat na kansamot nga main. Hindi kay kumamot agsaw iti kasta nanang. Sana maaramin ni Lena ti kasta. Agyaman ak tayo mawag kamot lang, Lena. Kumusta kan? Agawid ka kuman. Kailiw da kan iti anak ta. Ladingitak, Ben. Ngam jakon agawid dita. Anya? Iso ngay mawag ha. Tamangan mo namnamaampay lang ti pa nagsublik. Sikan ti makaamoy ti anak ta. Tabi siya kiti trabaho ditoy. Pangasim. Di na kami panawan iti anak ta. Ay-ayatan ka. Kasapulan ta kay iti anak ta. Hello? Lena? Lena? Mala, di mo ipilit ti bagim ken kwa na do talaga di na kan kayat anak ko. Sada balik, tada ti anak mo aliw-liwam. Isulangan ati pangibukbukam iti atensyon mo. Ay-ayatat ti asawag nanang. Ay, uray ay-ayatam, no di na ka mo ay-ayatan, awan serbina. Isu alipata munday taarik nam ken ni Lena. Nabayaga ko nga agtrab-trabaho dito syudad. Ngam, awang pa'y urnong ko, Diana. Ay, nadlaw ko nga minkin ka. Nga adagas-gastadoram, Lena. Hindi ka masaksakitan na. Ngam dahi ta nga mintin nadlaw ko kan ka. Linawas nga agpabaro kay tibag, sapatos, bado, kan kanayon ti outing mo. Ay, jakmat maliklikan ti awis dagiti barkadak, Diana. Kan may sa. Ure ka sa ti panagurnong ko. Magastos ko matlat ti kwartak. Ay, mabambanugak nga ro din ang trabaho, friend. Okay, anya nga ro ti plano? Agawid ka na dyan lugar yun? Saan?
Adda ngamin agar-aram kanya kabak ng alakay. Iso na lang ada asawa na. Kasmat la itinobyom. Anya? Hay, kasanon ti asawam iti probinsya? Nabayagan na nalipatak dayjay, Diana. Kaya't kaatuladan. Nga uray saan ka nga agtrabaho. At dalata kwartam. Kan napintas ti pagnanaadam. Ay, lading ito, Klena. Ngam nawabalin. Diyak kaya, maitulad ka kanyak. Ha? Saan apan nakibiyang da ito, ya? Ngam, panangisakit ko kan kakas gayam. Napatas kong da ita? Iso nga, amok ti bagbaga. Kan, adan kapadasak. Narigat ti sitwasyon ko, Lena. Diana. Iso ano mabalin? Diyak kaya da maitulad ka kanyak. Narigat ti makirelasyon iti adaanan iti pamilya. Kan, saan ko nga inayat ti nobyo? Kwarta na laeng ti kayat ko kan kuana. Kinapudno na, plano kon asinaan ti nobyo. Ta kayat kumuten ti mga barwanan, Lena. Ay, adakan ka dayta, Diana. Basta siya, nabukalan ti desisyon ko. Praktikalan ti biyag ita. Iso ang makaamuditan. Ikare, kati kan to agri, kati tisidong ko, Lena. Agbiag kakas la, Lena. Itad ko kami nakasapulan. Kan agabang akiti pagnanam. Agyaman ak, Densyo. Ngam siya may karya ka na, yung ti panagdan nata. Tamo matan, ado na kiti negosyo nga sa sikaswa. Wen, maawatak na ita. Iso nga ayos laang, Densyo. Densyo, nasayatay may ka. Aday bakak. Ada tayo tahani. Masikugak. Tanya ko maita. Sana problema na ita. Ure aga na kaiti sa nga pulo. Kabayla ka suportaran. Anya? Aywa na maruti si kuk mo. Tapno na salon ato tipas ngay mo nga anak ta. Kaano lang, hindi maladaga ti apo ko, Ben. Ang amita, dakulan. Dandan yagiskwilan. Wen nga ron nanan. Mano natawan tinapalabas, manipod pinanawan tinana. Ang maging gata, di pa'y imay kinita, ti inanamay. Kahit kumustan ngay tirik naman ako, nakalipad kan. Wen nanan, nabayagan na naaklong ko ti amin. Nailiwliwag kunti naramid ni Lena kanyak. Una, rumbang laang anak ko. Sana balay, taan anak mo. Nanang, kaya't ni Tata Kandro nga ipaabang ti may sa ektarya talon na. Abangak na jay. Anya, ay kada nga raw pagabang mo, anak ko. Ang mga doon nangina mo ti abang. Masubot ko ti abang, nanang. Basta mulaak iti ado. Sika, anak ko. Kutsapay lakuma, taag swerte kantaw, anak ko. Isumot lagayam asag paminsan kalaangan nga umay dito'y dagos mi kadagiti anak ta. Tadapay sa bali ang babaim. Saan lagayam masisyak ti babaim, Densyo? Awan ti karbangam nga reklamo. Taimun una, anak karelasyon ko da Caroline ken Jenilyn sakbay adata. Anya? Iso adi mo pagimunan ida. Agpapada ti trato kada kayo. Pati allowance nga itid ko kada kayo ket agpapada amin. Densyo, duwa ti anak tan. Agbalbaliw ka kuman. Abay, kaya't mo na sinaan ka. Nagbalbaliw ha. Siyempre, sinaan kayo amin na babay ti biyag ko. Kaya't ipamay sa akong ti atensyon ko, iti original nga asawa. Ha? Iso adi mo sasawan ti kasta. Anay ko, agsakit man ang ti barong ko. Danuman. Anyat mariknam. Maulawa ka.
Marigata ng agangas. Diyak mawawatan. Tirik na ka. Mabit lang nga, Rod. Yalan kay ti Danom. Diana, sa dino dayan mo. At ka di pa itisigod na dagus mo. Ay, nabayagan na pimanawa kay Jay, Lena. Tanabayag mo to na sinina at tinobyo kay Jay. Apay, ano sa sanitam? Diana, awanan ni Densyo. Natayan. Anya? Kano ba eh? Ano di patay na? Naatake ti puso. Madamaitan ti pan nakalamay na iji balayda. Diyak makapan iji ta mabutagak. Amangan no niya taramidan ta asawa na kanyak. Anya? Agad? Kasano kayo ang kalagi di ubing? Diyak ka mo taramidag, friend. Awan na pulos ti imbati ni Densyo kwartami. Kanado pa'y gayam tanak na iti sa balya babae. Anya? Ay, friend, pumanaw ka laangan dita syudad. Agawit ka ni dya probinsya. Agrigat kayo lang dita. Sabay, ay na po, babasipay lagi di anak mo. Kapilitan na kasta. Agsubliak lang iti asawa ng iti probinsya, Diana. Pimanawan nagiti truck ng bunag iti napit mo amula manakaw. Wala nang. Kahit naranaak man ang tinangina presyo ti mula katarong. Ay weng nga raw. Ay na. Aduman na hindi naglakwa manakaw. Aduman hindi kwartam. Wala na. Kahit patsaka parabor ti apo ti amin a bendisyon na maaawat ko. Why? Wala nakaw. Nayat unay ti Diyos, ta kinaasyan na tayaw iti ako ka. Una nang. Kinun ngayam. Nasaon ni tatakan raw nga ilako na anti abaga katalon na. Takasapulan da kano ti kwarta. Iso nga imbaga ka siya kung ti manggatang. Ay ka, adakin ka, aday ta anak ka. Wow! Adan lugan tayo, tatang. Trakpay! Una na ka. Tapno da pangiluganan tayo kadagiti mulak. Ni, tatang, ada nagsarda nga tricycle iti batog tayo. Sino nga tada kita? Kumusta kayon, Ben? Lena, nakalagip ka mat. Anak mo nagita duang ubing? Wen, Ben, ngam natayan ti Amada. Tatang, ato yun ti pinaalam Danom. Ha? Iso ka din ti anak ta, Ben? Wen, ni Girlie. Girlie anak. Agmano ka kaninanang mo? Ha? Anak ko, ay nakumusta kan? Ay nadakkel kagaya man. Ay na nagpintas ka, anak ko. Syakti naman ako. Kumusta kan? Apay nga itakalang nga at pakita ngay nanang. Sa di mo tinagapwam? Napanak namin nagtrabaho ijay syudad, anak ko. Anak ko, ay wan, kakabsat mo dagito eh. Tinasayat. Umunag tayo pa dito balay. Napulot di tiruar. Dito unag ti pagsasaritaan tayo. Pimintasan ti balay tayo, Ben. Kan, adapay gaya man lugan mo. Pimintas gaya man ti panagbiagyo diti probinsya. Naasiw na ti Diyos, Lena. Iso tinagkapan namin dagiti aparabor. Kayan kapumutan iti panagsalsalukag ko. Nakunapay ni Nanang, nakagatang kapay kanon iti dagam. When? Pakawanan na kuma, Ben. Dakkel tinagbasulakan ka. Naaklon kung ti panang panaw mo kada kami. Iso na bayagan na napakawan ka, Lena. Agyaman ako, Nay. No kasta, adapay kundaway ko amang sulnit itinagkurangak kada kayo. Napakawan kan. Gamjakon makisinnublian pa'y kan ka. Ha? Nabayagan na napukaw ti panagayat ko kan ka, Lena.
Iso adi ka kuman mang namnama pa'y kanyak. Ben, No pamakawan, may paikukan ka. Angam no ti panagayat. Sorry. Ngam nabayagan anapukaw dayta. di mo isukat ti pamilyam iti kinabak na, tanag kibaltang isudan tumatlaan ti asit kam. Alagagayam ti tan tinagpatinggaan ti sabali mana napakasaritaan, dito'y drama tayo biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin.